дар ҷаласаи шӯрои роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, нозирони минтақавӣ, раисони маҳаллаҳо ва шахсони фаъол ширкат доштанд. зимни баромади худ прокурори ноҳия бо ёдоварӣ аз таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи қувваи барқ иброз доштанд, ки бар асоси тағйиру иловаҳо ба қонунгузорӣ ҷавобгарӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ пурзур гардидааст. ҳадаф аз ин тадбир пешгирӣ аз ҳолатҳои дуздии барқ ва кам намудани талафоти он мебошад. бинобар ин муштариён бояд ба дарки қонун ҳаққи истифодаи нерӯи барқро сари вақт пардохт намоянд. истифодаи масъаланоки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳими стратегии давлат имрӯз ба ҳисоб меравад. агар мо хоҳем ки қувваи барқро ба кулли истифода барем ва дар фасли сармо аз он аз маҳдудият холӣ набошем ё ки ба маҳдудият ниёз надошта бошем, бояд сари вақт با یک فرهنگ بلند پرداخت سریوقتی برق و استفاده و صرفه‌کارانه برق را نیز در مد اول گذاریم. баромадкунандагон таъкид доштанд ки баъзе шаҳрвандон бо роҳи ворид намудани тағйирот ба ҳисобкунаки барқӣ худсарона пайваст намудани хати барқ, аз эътибор соқит намудани ҳисобкунакҳо ё дигар амалҳои аз қувваи барқ ғайриқонунӣ истифода менамоянд, ки минбаъд барои чунин кирдорҳо ба таври ҷиддӣ чораҳои қонунӣ андешида мешавад. با کودکس جنایتی جمهوری ترکستان و کودکس حقوق مردم مأمور جمهوری ترکستان تغییرات الهه وارد کرده شد که جوابگری برای یعنی به حسابناک برقی استفاده نمودن قوای برق این چنین غیر مقصودانه استفاده نمودن قوای برق این چنین دخالت کردن با تجهیزات حسابناک برقی جوابگری پرزور پیش می شده است. در برابر این از طرف کارمندان پروکراتورای ناحیه در همبستگی با دیگر تشکیلات مؤسسه اینچنین نظارتچیان برقی شبکه‌های برقی ناحیه خوالینگ در حدود ناحیه کارهای فرماندهی ترغیباتی تشویقاتی به واسطه طلبات قانونگذاری ساحه را قانونگذاری تغییراتی که در قانونگذاری وارد کرده شد در بین همه گونه قشر اهالی از جمله در دهه‌های دوردست‌ترین ناحیه تغییر واسه قانونگذاری براه مانده شده است که به سهم هر یک نفر اهالی ساکن ناحیه این طلبات رسانده شده است. با نظرداشت مسائل مطرح شونده تاکید کرده شد که هر مشتری با شبکه‌های برق شرطنامه تأمینات انرژی بسته در سمت استفاده عاقلانه نیروی برق و پرداخت حق استفاده آن مسئولیت پذیر باشند، زیرا سرشته‌کاری خاص فرهنگ ما است و نیروی برق هم اساس رشد اقتصادیات بوده. آینده شکوفان جامعه به این نعمت طبیعی وابستگی دارد.